Akşam namazının 3 rekaat farzı. Akşam namazının 3 rekaat farzı 3 qiyam, 3 irkuk, 6 secde hem 2 qagdeden tura. Qiyam takbirden soň aya göre turu. Irkuk bugülü. Secde mangayını namazlıkka tidiru. Qagda uturu. İňilik kişi niyet kılırga tiyiş. Niyet kıldım akşam namazının 3 rekaat farzын üterge. Halisen lillahi teala. Andan soň kulların küterip, baş barmaklarının bitlerin kulak yumuşakları artlarına tidirip tekbir eyte. Allahu Ekber. Andan soň kulların bir-birsi üstüne bağlap, kindik astına kuya. Şundan soň sene duası okula. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve tebarek esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Anları Fatiha suresi okula. Hem işten gine amin dile. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Andan Qur'anның bir suresi yaki 3 kişkine ayeti yaki bir zor ayet okula. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Takbir eytile, irkukka ile, hem şol vaqtda 3 tapqır irkuk tasbih eytile. Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Irkuktan tasbih eytip qavmaga tura. Qavmada basıp turganda tasbih eytile. Basqan kilish tahmid eytile. Semi'allahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd. Takbir eytip secdege kite. 3 mertebe tasbih eytile. Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Takbir bilen tura hem jelsege utura. Allahu Ekber. Jelseden takbir eytip yana secdege kite. Allahu Ekber. İkinci secdede de 3 mertebe tasbih eytile. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. İkinci secdeden takbir eytilip, ikinci rekatının qiyamına turula. Allahu Ekber. Kulların bir-birsi üstüne bağlap, kindik astına kuya. İkinci rekatının qiyamında sana hem a'udhu uqılmay. Fatiha suresi okula hem işten gine amin eytile. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Qur'anның bir surasi yoki 3 kichkina oyati yoki bir zo'r oyat o'qila. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Takbir aytila, irkukka ila, ham shul vaqtda 3 topqir irkuk tasbih aytila. Allahu akbar. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Irkuktan tasbih aytib qavmaga tura. Qavmada basib turganda tasbih aytila. Basqan kilish tahmid aytila. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Takbir aytib sajdaga keta. 3 martaba tasbih aytila. Allahu akbar. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Takbir bilan tura ham jalsaga o'tira. Allahu akbar. Jalsadan takbir aytib yana sajdaga keta. Allahu akbar. Ikinchi sajdada da 3 martaba tasbih aytila. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Ikinchi sajdadan so'ng takbir aytib qag'daga o'tira. Allahu akbar. Qag'dada bo'lganda boshda tashahhud o'qila. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ondan so'ng takbir aytila ham qiyomga tura. Allahu akbar. Qo'llarin bir-birsi üstüne bağlab kindik ostına qo'ya. 3-chi rak'atning qiyomida shulay uq sana ham a'udhu o'qilmay. Fatiha surasi o'qila ham ishtangina amin deyila. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Takbir aytila, irkukka ila, ham shul vaqtda 3 topqir irkuk tasbih aytila. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم.
Рүкүктән тәсбих әйтеп каумәгә тора. Каумәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. الله أكبر. Җәлсәдән тәкбир әйтеп янә сәҗдәгә китә. الله أكبر. Икенче сәҗдәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. Икенче сәҗдәдән соң тәкбир әйтеп кагъдәгә утыра. الله أكبر. Кагъдәдә булганда башта тәшәһһүд, аннары салават, соңыннан дуга аятын Раббана укый. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Шуннан башта уң тарафка, соңыннан сул тарафка сәлам бирә һәм сәлам дугасын укып дуга кыла. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Шулай итеп, ахшам намазының 3 рәкъәт фарызы тәмам була.